Ya, fa malo atu fa fonga mo le tau fo le nei tu la le so ia fa talo fat fo tapo inga le tunu. O fe ala vole fa fonga mai ai. Tala mo le so, tala tumu. O fa te inga se na le vasata semana o awina mai esi fa matau matau kia. Kilo le so mo na mo ria fa msin sa mo ri tau vanga tau sala le tau fa se. Talonga sola mar kifa sa mo le champino le tamur sanga ne polo Australia Pasifika. O se taimo mo. Fala te leno ni tala fa fonga mai. O le tamatai professor so tanga fa va malo o ia pata ia o nga yo inga saina de vasata semane o fa ilo ai lo la tu mana na o tu mau o na yai de la tu fitfita de Pasifika ma o te tawai ni sila o na sauni uni iai o Anne Marie Brady o le University of Canterbury o ia faria o tau mai ai o se fa mata o te tia ma ni sila o te tau na fa o popo na tupe fa alu mo pui pui ngole tulang matali fo ia saina fa ilo lo na fo i malas. E tolu wa tau saina sai o ngā sami wha wau malo i ngā te whare Australia. E peo na whai aia la tau whate inga, sa maa fo ena toi sui ala waa i ea wa lele. O Brady, e wha pitoa i su enga i a saina mani Pasifika, bai e tā uai. O se tau mwhainga wha fefe le a saina, ma ua tele se swinga i le si o mianga o pui puinga. O ni wha ilo fo i o whai mani loa e saina i a New Zealand, au te tāria maisi malo le Pasifika. E aia la tau fitfita peo fiti, ma tonga. Ro manao ia saina e tu mau na fa vai na sana fiti ale ni tu langi ma ia ta wai o se fa mata mo se fa ilo saina mo le sui o fa tonu o pulenga ile lo langi ia ma ia la pata ia New Zealand e au na tiliati se me la tu te fai e pui pui ai New Zealand lava ia ma Pasifika o fa ali ni pa mi costa fa lakse o le atiliati vai nga tu pe la fa alu New Zealand pui puinga ma se fu fuanga o la fa ilo se taini tarte ngai. Palia Professor Brady, e mo mia New Zealand o na awina atu na fite isi motor Pasifika. Ma feuta nga e tau na feuta na inga tau na faya. Na fai ngā malo tunu e peo Samoa fite mtonga. Ile awina atu iai o ni vaenga fa fite i nei moto. Ma ia tau foi. Ta ia se tau fangu le vai aso mo muantu le sei nia lor maria nga le vau saina ma let cookie. Ile fea ngainga sa sei nia le vau let cookie ma saina. Leo fata ngai e let cookie e saina e elina le tai ona o ngā sami. Leo o yele atu ngalunga. O le atu tala i whai toa mo saina le lofi ma yere Pasifika. E au fiai mana vaenga Pasifika. O le tamata alo mata ino le All Blacks ma le Blues Caleb Clark. Ka e tau tino le monio morianga le ave ta vale ma tau tia ma le le tui leo leo. O le mata upu i le ta mai lusa ma le ma tau sanga. Sa vala wina le whamasnong whai tu malo e okilani le so e pitai. Sa whanoi e le awa yatu le whamasnonga. O le roia sa tula e moia Rowan Butler. Ta e fola sia ina le ioenga i morianga i whai masio Clark i lumo whamasino mo tanga ta lau tele Kay Davis. Ta e tapa ai whamasino e awane i wawe whauluina le tau tinonga ina ia mo whaere tau sanga mo le awe tua le morianga i unoa mas pasalanga e whai ei masui o lana kalaieni. Di potia e tu sam whamaumaunga whamasinonga o Clark ta e lungo State Highway sumale ono i Mount Albert i la sa tolu o December. I le teimi sa tō sina i ai leo leo i la na awe ta vale. E lei whaamtuina whalau e tele i anisio whaamtalanga e winga e reso tula whono. E au fiai mo whaamtalanga tā whai o mea moni sa i oi iai o le agreed summary of facts. E whaono whai i a Clark ma se whaastalanga li tonu mastina le patpui pui i le ave tā vale ma tau tia. Ma te sei ma se sala tupe whaafe li ma se lau tā la. O le tu i leo leo au sao atu le aru tā vale e mwhaen whaasalaina leo tu lava se furu afe tā lau sta tupe. O Clark, o le alo le sui mua mua o le All Blacks, sa vea tama e Ronnie Clark, o luas ma le iwa tālonga whai tauria o tāloa i mō le peuli. Wa whaatea nei le company o whaasalalau ngā le Pacific Media Network, o le PMN, i le li whaasalalau i lana le tōle ni wha mō Bailey Palala. O Palala sa i longa na sasa palaina e whai tionga i lona awai li te e kalap ar grupo, e ele sa o tanga mo le loko o le Destiny Church, le sa i wane ai na tupois investment. E se whaamatalanga sa whaamatuina le so froi li tuwai sa whaadi ai alo fisini o le PMN, Don Mann. O le so tanga mo ngā luenga i le vā o le PMN, Papalala, o whaamutalia. Sa mua muatu whailo eisio au whaasalalau o le niu whaamo, e monio stasio lato au whaasalalau sa au fia i le tusamari tōspulu. O le au te te sa so whaiare no whanga le Community Center i tiara 2 i au kirani stifo. I le sto na i le whaunga le vāsta ruai. Ma o whaiai se whaitau ngā tusi mō tamaiti. Ka whātau teia se whawhawhine whawhia. O leo whainga lua ngā wharitusi sa puni punia i lato mo tamai i tono wharitusi,
a o lofi atu le au te te pe ona lipotia e fa manu o li ai nisi o tiro ia le minista o le loto i faro le Solomona e fa to ai ni morianga le tau fa se po le fraud charges fa sanga le fa masino sa mo le tau vanga tu sala e pe ona onga le toni ai feveste inga le mai ai o fa polino le tu sala fa speaker wa ma le rufulima i honi ara tonu nei o le ato o le sa Cherry Brunt sa ba ia mai le oso ilungo le valele to te liu to isa mo ina o fa wila ver fa inga malo le Solomona fa ma tu ina ni fa lingo le tau fio fa ma sina uma to fa le miss South Pacific Pageant ina wala tu mo ina ni tu ingo ngongo ni nga yo inga to fa se ile po mu mu le to vanga o le fa linga ta ofi sa ba ia na o le ato le sa ma le tama tai fa ma sino Vanuatu chain tan mai le tu o le tunu ai o isi fa ma sino o ma 11 tu va este ma le Solomona o le ato le sa ave ma fa ma sino ta yulu le to vanga ta e te eno na foi oni me se ma ia fora ai o la fa to ai san tangi fa le tu la fona fasta nga ya tonga ta e ta wai sta le isa o ia ai o lona sa o tonga tu o le tunu ta fa ta plaina ai we le fa di minister le to fa le Solomona junior isikeri vave ta ia longo le tori sila Pacifica ta ia luai tu le mata upele tang fiina ai ono le teno tu inga sta di ia ta fa ia lona fa unga fa ula vea mai tawai ta ia mori mawina me umai le po ta tilo ia au mata o le latu tari foi tau ia isa failo mai este melo sao pare vave ina ua mai ona la wina le fai unga manu malo ia Mr. Moa li Tara Jeremia Allen i le tau sala le Pacifica o te ngata uma sa tu lunga mo ese mo le pia mai tawai o le tai au so ai le so ivo February ta yesi no merin fa fita uri sa le iae mai mau inai o palota sa ia ina o le songo fuose fulo February le fa tono le tau sala le Pacifica ma le komiti sa fono ai ma le komiti o le tau sala le atu Solomona o le toe feito ina palota mai loai e se fulo lua tongi sa manu malo le tau sala sa moa mai le tau sala tonga palota e lei feito ina i le po mu atu e pio i ta wai pari e vave o le pepo fa maumonga po le spreadsheet ta fa nga ina ofisa e vava ai fa maumonga palota po scrutineers ta fa ilo mai ai e iei tongi le tau sala sa moa ta to e sea Vai ta wai o tala noi le fau tu silo tu la pono le Solomona winga i le foi na le o mori mau faitino mo le fato ai ai o le moriang pasanga ya le ata o sa mai fiti o le solo sunu ina i le leo fiti al siria mo le pa tone o le pauta fasa ina le methamphetamine ta mau le taimi se la tu os fa inga pirutele ta fa ele tu no ele tau fai ungo yan warrior tu sang tu wai lua fe mare fulfa sa oso fa ia e pulenga i se fali tu fuo fa ia yese nga luenga nandi ma mau ai le pausela wa fio ta ai pe palan wana o lo ia le aisa ele tu samale 2 biliona tala fiti e mau mai ai pe afa ta wina i mala tanu mai le taime tu smale lima ila tu sa steia memoria ina e pe tau fai te tala umai tu i lalo tu tunga i se fa matalanga i le so sa fa ia le stuta tai leo me sta ke wada o le ngā se senga o le whātama ia ino nei whalau whasaina ua whaia te saima le whātununga. Tā whaia le whāmasinunga le sutolo te semaru apa maru whawha. E tau alatu le le sunuina uma i se o ngā umu whāpitoa. Tā longa, wa leo se fusuanga sa mana o ilupe soria i lauri te se pak. Ai o le memoni, o se avea i maa losi wa i awinatu lona tūlanga o iai li tai ana nafile a Riyadh, Saudi Arabia, i le to i o tio Martin Pakoli, i le tonu ni nā se kore le tāmnisanga lua. Tata fiel fusuanga ina wala vele tu mo ya Pakoli mai Congo ili tomu tau malo si paka ma te te vai tu normaya tau fia ile lo fli ina wa uma no fai tawina i opu Pakoli sa Italia tu no fasu valu tula ya le fusuanga ya Congo ina wa longo ya pem fana fusu ya paka ina wa toi fa ma mulu fa po seila na panga sta tu ela te fusu le champino lo langa IPF Daniel Tupua ono semai ta stepu di tono le mai ya Pakoli se lau fast por kilo kalama le mafa to titi lava a luz por kilo kalama mafa tuai ya paka ele tem me fa tele no anga di tono le mai e mai air fusu anga sa fa ta e paka ya Pakoli ilona talia ela te fusu se tempo pu sa longo ina oia ta pai fu e paka e sa fusu anga fa ya mor champino langi ono le to fa ma mulo di poa ono se mai paka sa spa mo Pakoli
I Peritania. Wala au mai moe au ta for mai sa pia mani mi star vai fafo va ni sila va vasta mani with St. Peters. Desa ia fa filo ia paka i ufale mai. Aure te mene tu ina ia tai o tai sta tinonga mai la to piru silo na malo si fai pelenga le rangi. O sana fusuanga mo ta ia umo champino rangi la upanga cruiserweight o le ao o te sanga nei. O pitai lo ia umer champino rangi la IPF. Ma champino lo minga o ilo tu spaio fai pelenga pole the ring. Tala no ai vai ngo tala Sporting News. Ta fai lo ia pitai o Turkey ala Sheikh. Ta ia tu inatu ia teia pita inatu ia teia. O yelon fa mo fai le fusuanga le sanga nei. O Turkey ala Sheikh. O le Berenice Saudi Arabia, e pena e wha mabu po ina uma fusuanga le rangi o whai nei Saudi Arabia. O pitai ala te mai nei sa ia pui ailan champini Gold Coast ia Januari, ma ia utuwala au ina ia Coletta Soda Ramirez, nero ia umea champini lua o le au panga le WPA ma le WPO, po se la fusuanga mo le tau wha ia umo champini. O Ramirez e fasu tasi ana fusuanga, ele nao le tasi le whai ino lo whalau te lena Oscar de la Hoya ana fusuanga. Le sa fa'ari ai o ya o Pitaia o te mi umala vai la te tala no ai ma fisili ai po a fe la te pusuai malan tama e sa te tino te atia e o lava le te usanga nei por masino me o Pitaia te luai nei sa fai maro no ai malon ai ngai Samoa ma si ai o palo te fale le sa e fa tala nai sa vanoa e to e fusuai Samoa mo le pui ai lan champini o se moi mtinga ia te ian ilantara ni fusuai na fa tasi no fusuai o Pitaia Samoa. O le tau sanga lua ma le fitu, le sa ia whato ila loi nai ia, tonga sili mai le ota a le toa, ili tu ioti le tamu sanga i lua. O leo ne te polo ta mai tai sa mo sa te ia Christiana Manoa, te teine whato tuino ne te polo ni Australia. Sa ia te ia lua i manu malo le awale tunu le tamu sanga le Pacific Ocean Sport, Netball Series i Brisbane, e Australia le stonai. Ele ngate le wala sala to fato ilo lo ina isko tilani so nga champini limsu lua ta ma foi no samino mar fia ai o ta alo sa ia i ta musanga toa le memori o tifa moana e por ingola la unit polo samo ta au sia so nga champini au no mas fai ina mala tu fai ia ile mesa fai sa ia ta alo au malosi ale tongan talas i fato sanga mo moato le ta musanga o le tifa moana, o le te ia whaia o poia Natalie Matthews, pa te sei mai steng ta alo sa le ia wanoa mo moatu e a wai ta musanga. Sa longo e Matthews, i le rominga sa mo piseva, sa mito tele la na au. I le unga o manua e ta alo i le tulang pui o le mama por goalkeeper, sa mata ina tele la ta ta alo. E pero sa matua i mata ina tele la ta alo pui le ta musanga a to le Suncorp Super Netball League, o le ta musanga ni sila le ANC. Sa ia si ilunga le ipu o manu maloi moste mo mua. I le ta marsanga e bino sa masa ni ona fau maloi ta alo le au tonga ale tongan talas. O manu o sa fai foi masua lau ni te polo Australia ma se vo ferns en sila i ta longa fa va malo. Tala na yaso i ai perfile mo tuma so i foi mo le so.